Ladan uway ubri uba ej ba yala kashnong ajong. Hakapor ba ulait june ban syong tangay ying ajong. Henry ujulet yarab ya kilong ying badung. Shisin hakashito yo ujulet yarab shna ying ay hakatakashnong. Bat haba kitrayeng ki ay pisaru jutre dalilay. Kumni uyayle dagi post nem tam hakatakashnong. Hakish nem tam mulayo ban let penchna ying kumba arspa sanpo ying tam. Jukren sarong yelade. Hendrai udai ubri ubas ngurit ubat reshtam ubane jemut bad bokhoy mensimba. Bad din takadaw. Baru aki pajba hakatakashnong ki ej bad burom bahaya u. Lajia ba hakawai kasngi kaladan kawai kalong kami baduk kebelawan panjerap ya u namar bakal angat hakajing plu ying. Utau briu ulalej haman katluyeng ban kerpat ya kino shishnong ban yarap milang ban tray ay ya kaying kata kalong kami. Yala di ulami nadu san baje men step ban lej tray hakata kaying. Henry kebalango kalong badaki hajar mut kipaj ba kilawan ban tray ay ya kaying jong kata kalong kami. Batang hakashisngi ya kaying kilala ban pendap. Shua bakin lej pai shiying uta orang ba uyeng hakmat jongki bat ula penpau ya ke jingtrang jong u ban yele rang ba shnong u klem kren bun ketin Henry baro ki paj ba ke yeng bat thapti ya kata ka jing penpau jong rang ba bat ha sngi je rang ba shnong kila penjob shisha ya u kaji kai bang yo kalong ba ya unong elam la ban itu naki kambau tray ia ke jinglong baudon bat kamtam ia ke jingmut jimperkat baudon teng-teng ni bakla namar ngi shim batang baunang ban kren hakanu unu kapang baude noilam Henry unoilam bashisha utrai shwa dak kikam upen ba shoyaldi bat hadin usapan pau ya ke bautrang hakmat kipaj ba